Akekho nomunye ofuna ukuba inkosi. Siyezwa ukuthi ubukhosi sebuyadayisa kwaZulu. Ubukhosi sebuyathengwa lapha ya kwaZulu. Umntwana uMisizulu udayisa ngabo ubukhosi. Uyabudayisa akekho mhlambe onemali omunye ofisa ukuba inkosi. Anikele khona kuthiwa bucoshwa phansi bungamanana phansi ubukhosi buyadayisa lapha endlunkulu kwaMisizulu buyadayisa ubukhosi. Namhlanje umhla ka31 kuMfumfu October 2025 usuku ulwesihlanu la khona isilo noma umntwana uMisizulu uyobeka inkosi yakwaZondi ukuba kube ngiyo eyengamela wonke amakhosi kwaZulu. Uzophinde futhi ayibeke ibe usihlalo weNgonyama Trust na umhlaba lona wakwaZulu lo obangwayo. Uyobekwa ke uZondi laphana ukuthi kube nguye owengamela lo mhlaba loyo kanye nama finances akhona engamelwe nguye. Phezu kwalokho nangu ubhuti wakwaNtombela unikezwa umhlaba kwamakhosi lapha kwaNobamba. Usayikhumbula indaba engike ngayikhuluma, indaba yamakhosi wonke asosuthu angcwatshwa ayengcwatshwa noma angcwatshwa kwaNobamba lapho ndini. Ulokhuze kuNtombela unikezwe lo mhlaba loyo. Namhlanje nje njoba ngikhuluma nje usendleleni uya lapha ya kumntwana uMisizulu uhambisa 30 eyinkomo uyothela amanzi. uZondi uhambisa ikhulu lezinkomo njoba sikhuluma nje zisendleleni uzihambisa lapha yana kumntwana uMisizulu. uZondi unikezwe umhlaba wonke kaZulu lobizwa ngeNgonyama Trust. Uyena ozowengamela abo chairperson. Siyazi ukuthi bekunguye umntwana uMisizulu obizwa ngesilo, bekunguye ohlezi kuloso hlalo sokuba usihlalo weNgonyama Trust njengesilo. Namhlanje na ke useyasidlulisa ke leso sihlalo usidayisela uZondi. Uyena uZondi lo okhonjiwe ekhonjwa nguye umntwana uMisizulu ukuthi uZondi usezokwengamela wonke amakhosi asezoba ngaphansi kukaZondi. Uyena ozowengamela abosihlalo wawo. Udayiselo ubani? Udayiselwa ilo bizwa ngesilo umntwana uMisizulu. Ayiqali ke lapho indaba phakathi kukaZondi nomntwana uMisizulu. Uyalikhumbula uhambo lamntwana uMisizulu la kuvele khona amavidiyo nezithombe eseDubai esayina namakula lapha yana. Uyalikhumbula lelo hambo lolo? Ubeli organizelwe nguye uZondi lolo hambo lolo. Njengoba uZondi nje usomabhizinisi omkhulu, uyena obe organize lo hambo lolo. Wayesefakwa ngekhanda umntwana uMisizulu njengoba ebesayina laphana, ebesayina ngokwezindlela zikaZondi lo namhlanje oyonikezwa isihlalo sobukhosi bukaZulu wonkana. Ithe mayisuka lapha indaba uyalikhumbula icala ebeliseyinkantolo lokubangwa kwesihlalo phakathi kwamntwana uMisizulu kanye neNgonyama uZonda Magwala. Lelo cala ke okhiphe isinqumo umnewabo wakhe lo oyobekwa namhlanje uZondi. UJudge Zondi uyena okhiphe isinqumo esivuna umntwana uMisizulu. Lo Judge Zondi loyo kuyezwakala ngeimpukane ezihlazana
ukuthi wemukele 25 million izigidi ezingama25 zamarandi ezamukela kumne wabo uZondi lo namhlanje oyobekwa esihlalweni sobukhosi nasesihlalweni sokuba uchairperson weNgonyama Trust. Wamukele uJaji Zondo ukuze akhiphe lesi sinqumo asikhiphile. Wamukelwe izigidi ezingama25 25 million rands nethimba lakhe. Kuyezwakala ke ukuthi lo Zondi loyo olijaji kanye nethimba lakhe banikezwe lo 25 million ukuba bahlukaniselane o5 million okusho ukuthi sebe bonke bangake bawu 5 10 15 20 25 million bantu. uJaji Zondi nethimba lakhe umne wabo namhlanje uyobekwa esihlalweni sokuba uchairperson weNgonyama Trust kazwelonke kaZulu. Ngithi mina akekho inomunye ofuna ubukhosi uxoshwa phansi sukaneni madoda beyadayiswa. Lafe lihle kakhulu. Hawu amakhosi madoda odina uZulu ophunga nomageba abafihlwe lapho ondini namhlanje undi unobamba uyadayiswa unikezwa lo bhuti wakwaNtombela umhlaba wasoSuthu umhlaba kaZulu unikezwa uNtombela namhlanje. Ntombela uhambisa inkomo ezu30 namhlanje. uZondo uhambisa inkomo ezu100 namhlanje after 25 million. Wow. Ayasisho lutho besingobani thina singomakhanya nje besingobani. Hayi siyoxoxela amagwaba bethobana. Hayi impela siyofasa izilanda okwabonwa yithi kulesi sizukulwane kulesi sikhathi okubonwa yithi. Hayi bafana hayi kulungile. Hayi kulungile bafowethu hayi kulungile. Hayi awuhamba umhlaba mhlawumbe ke kungekudala nje kwayithina sizoshintshwa igama lethu igama elithi siUzulu mhlawumbe kwayilona selidayisiwe mhlawumbe sozwa sekuthiwa sesingelinye igama asisewona amaZulu asazi kodwa kuningi kuyenzeka esasingazi ukuthi kuyokwenzeka namhlanje kuyenzeka. Singavuka nje kusasa nomnini singavuka nomnini sekuthiwa nje asisewona amaZulu sesibizwa ngenye into kwayileli gama elithi samaZulu selidayisiwe mhlawumbe sekuthiwa amaZulu aseSwatini thina siwona amaZulu. Kulindeleni nje ukuthi ningavuka noma ingaluphi usuku sekuthiwa kahle amaZulu angempela ilawa waseSwatini thina sesibizwa ngelinye igama mhlambe sesingamaswati asazi ngoba esasingazi ukuthi kuyokwenzeka nakho kuyenzeka namhlanje. Nakho kuyenzeka umhlaba wamakhosi uyadayiswa ubukhosi biyadayiswa. Kwenze njani nithule nithini sizwe sikaphunga nomageba nithule nithini izinto zonakala phambi kwenu nilo nithi hayi sisodi silo hayi iyodi ngonyama anibona ukuthi izinto ziyonakala. Anibona ukuthi izinto ziyonakala ziba worse isizwe siyabhidliswa. Anibona ukuthi isizwe siyadestroywa siyaqedwa. Yo ayikulungile thula makhanya sukhulumile.